tugaruka mu gihugu c'Uburundi twasanga umuririmbyi barigeze kumubashikiriza mu minsi yitwa Izayi Rukundo yakoranye indirimbo n'umuririmbyi mu Burundi nyene yitwa Jaja My Check. Twagiye Sengeri igihugu birakuraba birandaba Sengeri igihugu birakuraba birandaba igihugu kitara amahoro natwe ntituba amahoro Imani imbere abarundi twese Imani imbere amashengero Imani imbere Imani imbere Imani imbere ubuvuzi Imani imbere Imani imbere Imani imbere abanyeshure Imani imbere Imani imbere Imani imbere intwasa ngabo Imani imbere kuva kera muri kamere yahoranye impuhwe n'urukundo n'uyu munsi ntabwo yahindutse niyo mpamvu tudashiteka kuva kera muri kamere yahoranye impuhwe n'urukundo n'uyu munsi ntabwo yahindutse niyo mpamvu tudashiteka Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Baramutse muri Imana nshuti inewe bakunze bigarabisha kuri Tarisisi Hope Ministry TV. Ijambo ne ryarindi turabakunda namwe mukadukunda tukabakundira natwe tukabakundira. Turazwi ishinga imisi yose no kubazanira ibintu bishasha biryoshe kandi vyiza. Dushimira abantu bose mudukurikirana mukatwandikira mukatubwira muti vraiment bijye bintu mudushikiriza twe turavyemera birakijijwe. Tubashimira abadahengeshanya kutubwira bati turabakurikirana katano kuri kagenzi kako. Protetura kingiwe ndagarutse kuri mikro aho nzananye na babakobwa abashikabane abo turi ku muno munsi muramaze kubamenya mwaraduteye akamwe yana ngo muvuga amajambo menshi ngo ugasanga sho yacibiha ariko ntibiha ariko naho twatwihuta nawe no hari ikosa tutokora nitwotangura igiho tutabaramukije mwijambo rimwe hari yahijya ametrese kaboro ramutse bari kwadukurikirana ndabaramugije amahoro y'Imana turabakunda cyane mushishikare kudukurikirana no kuvonda ku kaboro kuza muradusondeka muri commentaire n'ukuri muradusondeka akaboro muragira nibo ariko nakajya akaboro ko gukoresha no gukagira nkuko nako nyene tuba tugakene. Asante sana. Safi mwaramutse twaramutse neza meze neza ikirundi kikugejeje cyangwa kigejeje twaramutse neza kikirundi ndakigejeje ubungeze oya yari wabo n'abantu anayo ni wasiyamu bera meze neza nawe perfect kumenga bashavuye ninde yagusindiye Ramutse bari kwaradukurikirana muri show y'uno munsi ndabaramukije mwese bari kwaradukurikirana yego nongera ndabifuriza mubande mudukurikira ndibaza turabakobwa beza ariko shapera aramaze kuronka turi ku isoko kandi no mu diaspora kazi tuzina urumva icyo ndabasaba baze barabibuka gushira ko kaga kumukuko yego bakibuke cyane zidakisa kaboro bareke kudusondeka kabisa. Asante sana nabatuza kwa turi kumwe mwababonye bari yahigi nyuma ya kamera nkaza kuba andi kumwe na Oscar Kabiga. Hanyuma rero tudatebeje twagiye muri show y'uno munsi show igice cya 26
nisho iza kubigizwe n'indirimbo zimwe mu ndirimbo twigeze gucisha hano aho ubuhinga bw'ivyo butatworohereje birangira mutayikurikiranye show yose twayigarukanye baza kugarukana za ndirimbo mwabona muri show y'igice ca 22 baza kugarukanamwo zimwe kugira ngo tubashumbushe muri abantu beza natwe turabakunda twakwemera yuko hari akantu na kamwe kabaceka twagateguye twinjirane n'ino ndirimbo uyu no muririmbyi Enoch Jonas kuva mu gihugu ca Tanzania atwagiye Yesu ananitetea Yesu ananishindia Bapeza suja mubundi nkoko muba mubizi turagiye mu Rwanda naho tuhasanga nde Uwiringiyimana Theogene avuga ati bose babireba icyifuzo cy'abantu icyifuzo cy'abantu icyifuzo cy'abakwanga gusa imigambi y'abana b'abantu siyo Imana bari bazi kugiye gukorwa n'isi barajya hehe bw'ijuru bitabaye icyifuzo cy'abakwanga gusa imigambi y'abana b'abantu siyo Imana bari bazi kugiye gukorwa n'isi barajya hehe bw'ijuru bitabaye bose babireba uzashima Imana bose babireba uzayimunga bose babireba icyubahiro cyawe ugiye bakureba bose babireba uzashima Imana bose babireba uzayimunga bose babireba icyubahiro cyawe ugiye bakureba umugabo Daniel baramwanze maze bajya inama nawe asenga Imana bamuha intare ziratinya kandi zinariye rwose zinashoboye abamo babireba atabarwa bareba umugabo Daniel baramwanze maze bajya inama nawe asenga Imana bamuhiki bamuha intare ziratinya kandi zinariye rwose zinashonje abamo babireba atabarwa bareba bose babireba uzashima Imana bose babireba uzayimunga bose babireba icyubahiro cyawe ugiye bakureba bose babireba uzashima Imana bose babireba uzayimunga bose babireba icyubahiro cyawe ugiye bakureba kuva kera muri kamere yahoranye impuhwe n'urukundo n'uyu munsi ntabwo yahindutse niyo mpamvu tudashira iteka kuva kera muri kamere yahoranye impuhwe n'urukundo n'uyu munsi ntabwo yahindutse niyo mpamvu
Imana bose babireba uzayihimura bose babireba icyubahiro cyawe ugiye bakureba bose babireba uzashima Imana bose babireba uzayihimura bose babireba icyubahiro cyawe ugiye bakureba. Muririmbyi rero Theogene Uwiringiye Imana bose babireba niyo ndirimbo yagira muhizina muramuzi n'umuririmbyi muri Afrika ndetse no mu bihugu bya Buraya azwi cyane kandi yakoze byinshi. Mana yanje sinzi mvuga ikinde kiki ereka indirimbo hazi kingana gutebera uyumva imyaka ni myinshi imyaka ni myinshi imyaka ni bo sivigana kari umurinzi wa kera kandi yabihagazemo neza kugeza no munsi je nakuze karinda mu Theogene bihuhuta biza yunama birengana haguruka yikorera komeza umurimo wa data parfait acigaye kingana gutomba ino ndirimbo bose kinini cyane ndanamukuza umurongo kigera karande ane abago sikarani oya samusure siyewe yewe ariko baririmba kibamwita Jean Dorape baririmba kumwe ariko ingabire nitsimwe nyene Imana yatanze safi hazigaye kingana gute nawe ndirimbo yumviriza ya ono muririmbyi Theogene ya kera cyane kera cyane nawe uri wa kera kurumva nimba ari ya kera nawe wari wa kera nyine warayumvise Genevieve nawe Maîtresse Kabor eba niyo ndirimbo ni ya kera kweli tangura umwitiranye na Samusuri ujyane bamwita Jean Dorape mu minsi tuzomuzana hano muzomuzane nuko rero tusozera anino ndirimbo ya Theogene Uwiringiye Imana twinjira kandi tugaruka mu gihugu cy'Uburari twasanga umuririmbyi twarigeze kumubashikiriza mu minsi yitwa Isayi Rukundo yakoranye indirimbo n'umuririmbyi mu rundi nyene yitwa Jaja My Check twagiye igihugu kitari amahoro natwe ntituba amahoro sengera igihugu birakuraba birandaba sengera igihugu birakuraba birandaba igihugu kitari amahoro natwe ntituba amahoro sengera igihugu birakuraba birandaba sengera igihugu birakuraba birandaba kuko igihugu kitari amahoro natwe ntituba amahoro barundi kazi abatamba n'abatamba kazi misora namwe nkumi kunda igihugu ushigikira indongozi niryo terambere ubuzima ushigikira indongozi niyo nkingi y'iterambere nyakuri barundi chamwe mugezi uyu bamwita Jaja My Check azokikumakira na munyamahanga azokigukurisha nutagikunda wewe ukawe tuba indogozi Imana yadushize imbere yemwe barundi dufatane mu nda igira neza irakomeye yaturemeye igihugu cyiza nchi yetu tuwe na umoja tushirikiane wapendwa tudumishe upendo Mungu ni mwema kwetu wapendwa
Isayi Rukundo nawe aragarutse cyubahiro tubigezere tubyubahirize dushyira imbere imana mu byo dukora byose abari mu bihinga itandukanye shyira imbere imana abanyeshuri shyira imbere imana abanyafurika mwese dushyira imbere imana kuko ari ishoboye byose abarundi twese amashengero imana imbere ubuvuzi imana imbere abanyeshuri imana imbere intwaza ngabo imana imbere ibyo dukora byose imana imbere mu ngo zacu imana imbere twese hamwe amashengero imana imbere ubuvuzi imana imbere abanyeshuri imana imbere intwaza ngabo imana imbere ibyo dukora byose imana imbere mu ngo zacu imana imbere twese hamwe indirimbo ni igihugu umuririmbyi ni Isayi Rukundo afatanije n'umuririmbyi witwa Jaja Mayiceke ndetse n'uwitwa Isaac. Indirimbo Bera uyumvise gute? Fire n'umuriro burya abarundi vraiment hari kantu horo gace nkunda kubivuga ukuri naba nabivuze kera ambo akorera okay mu Burundi turashoboye abarundi n'abarundi kazi n'ukuri turashoboye pe Nicyo gituma rero turi hano kugira ngo iyi minsi yose tweme duhamagarira abarundi n'abarundi kazi ndetse n'abanyamahanga baba mu gihugu cy'u Burundi gushigikira ibikorwa by'abarundi dore cyane nibwo buri umunyamahanga uri mu gihugu cy'u Burundi ntiboreka gushigikira ingabire z'abantu baguhaye aho ba igihugu caguhaye aho bakiguha uburenganzira bwo kuba mu gihugu shigikira zino ngabire umuntu usanga afise amafaranga ukasanga none bigende gute shigikira abantu baririmbyi irondera Isayi irondera Jaja Mayiceke irondera Isagwe gute none ino ndirimbo ivuga ivy'igihugu tweshikira gute dubise indongozi nziza zikunda igihugu n'abanyagihugu canke bene gihugu rondera bano baririmbyi bamenemwe imitahe mashemo amafaranga nabo babananye gukora ibindi bikorwa vyiza vyinshi inkomezi n'ingufu vyo murumva ko babifise perfect ndizira ko bumvise ko n'abarinzi bashoboye nabyo mbese barashoboye kuko igihugu cy'Uburundi Imana na cyane cyane yaragihezagiye kirimo abantu bafite impano zitandukanye kuri abaririmbyi bo mu gihugu cy'Uburundi barabishoboye babura gusura abasapotingi kugira ngo impano yabo itari kwiruka asante Metrose Kaboro habutse kugira ngo bano baririmbyi b'abarundi batera imbere gusumvye ko batera imbere no nama nabipfuza utaranaheza n'inzege bano mose nko guha miliyoni 10 gushira mu muziki wocu ukora gute ya no hatwika asha ohira rimwe muririmbyikazi w'umurundi bamwita Natasha Arabambara nambara noma niwe yavuze ati yatundi wonoro nk'amababa noguruka mukabona mita n'akayaga kagahiza ati naco murabona rero mva nko gutamwe imitahe naco yo barabona hagiye bwati ngoma nkorere asha ocha hakira rimwe safi uramutse umuririmbyi w'umurundi uri kuramuraba umuha ikibanza ikihe ugerageje n'abandi bahoririmbyi mu bindi bihugu ubu n'ukuri n'umuriro Nuko rero nuko tuva kuno muririmbyi Isayi Rukundo afatikanije na Jaja Mayiceke none muririmbyi w'umurundi kandi yitwa Isaac Kebe nkabo dukorana muri Transition Pop Ministry TV twabaze tutezwa kubashumbusha ino show yacikiye hagati tuyibazanire yose tubahe mu giburyohe katugende n'indirimbo y'uno muririmbyi kazi nimbatara umuririmbyi ntumbaze muraza kumbwira icari co twagiye
nono muri bimvire avuga ati yote yanawezekana tugenda kwa Safi mu Kirundi yaravuze ngo iki vyose birashoboka. Asante sana Genevieve Maîtresse Kaboro yaravuze ngo iki yaravuze ngo vyose birashoboka. ake bera yaravuze iki na byose arabishoboye ambo byose birashoboka nabone ko vyumva karavuze byose nuko nyene musigaye mukizi ndabazi urakaze gasafi yo mu misi na iratondanye n'inkoni yavuga ati je nkakivuga nabi yangone barayintabira nuko none muririmbye ariko aravuga ati byose birashoboka canke yote yanawezekana rero kandi umujambo ry'Imana igaruka rikatubwira neza yuko byose bishobokera uwizeye nimba hari ibyo bisemetse nk'ivyananiranye byose birashoboka wowe ni wizere gusa muyavuze ngo yizere uyihanga amaso ibisigaye izobikora nuko tubananye neno ndirimbo Shida zako mama, mweleze Yesu shida zako mama, mweleze Yesu majaribu yako baba, yeye ni mwaminifu kwako anasema, yeye anaweza kukushindia leo, yeye ondoe tabu zako mama, yeye aweke kicheko ndani yako mama. nino ndirimbo yote yanawezekana tuce dusozera ko kandi no show uyu no munsi show igice ca 23 munaneza yuko yari show imeze neza cyane boneza ko nabaje kuyikoramwo baje biteguye bihagije tubashimire mwebwe mwabanye natwe kuva mu ntango geza mu mpera za kino kiganiro ariko kandi tubamenyeshe yuko ibiganiro byacu bikibandanye nuko kino kiganiro kirangiriye hano Genevieve shimira badukurikiranye ndabashimiye cyane gose n'ukuri abantu mudukurikirana mudahengeshanya bagashira ko nakaboro mugashira kakaboro n'ukuri ashe respect asante sana gusa nyene nguma ndababwira badushire ko comment komantere zanyu turazisoma kandi tukazikorera akazi inacerecene biciye mu burongozi bukuru bwa ino ministère bose tubashimire Safi mu Kiswahili shimira badukurikiranye nawashukuru watu wote ambao wanaotufuata, nawashukuru sana. Muendelee kutufuatilia sana. Yaani muendelee kutufuatilia na muendelee kutia kale kaboro. Asante sana kurundi ruhande Bera shimira nawe wadukurikiranye. turabashimiye cyane abakunzi ba Taxis Hope Ministry TV aho muri hose turabakunda tubafise ngaha mutima ndani mu mutima pana hejuru ku mutima gusa bibuke ndakunda naje kubibutsa kugira comments zanyu turazikeneye turonka ama comments makenya murabe mwikubita urushi kubera mwikubise agashi nimwo babara mwikubita urushi nyene runini gumvikana mudushire kwa ama comments yanyu mutubwire ibyo mwashimye nibyo mwagaye nibyo dukwiye gukoreraho ibyumviro byanyu biradufasha cyane sana tugakorere kwako kaboro cyane gose ni Bera tumaze imezi tubona amakomantere menshi aturuka ariya mu gihugu ca Canada avuga ati vre mu rugendo urashushe bo baragutwaye ubu yasoma ndadisoma kwere Lego tishu aravise umuvugizi parfait tugushimire nawe shimira badukurikirana abadukurikirana bose kuri Taxis Hope Ministry TV turabongera kubatera agatege mwongere bandaye kudushigikira turabakunda cyane asante sana mwakoze namwe kwitaba akamakuru umunsi urango duhesho abadukurikiranye mwese ndabashimiye urakoze asante murumva ko n'indimi navyo mengana mwe mwabizanye reka namwe tubashimire
mwebwe mwafasha akanya kanyu mukadukurikirana tunabashimira ku nterano zanyu n'ivyimviro vyanyu tuvuga tuti mushishikare mutubwire niki mwifuza ko twongereza kugira ngo biryohe gusumba ubandanye mudutera kamo natwe tubateze yompi mwakoze kubana natwe turabashimiye kandi kisho twabateguriye hano nihirangiriye bari kugumana namwe nuko nyene umwanya utakizwa au umwanya utahagarara iyo umwanya wahagarara twawuhagarika kuba wa mukozi w'Imana yahagarika izuba ariko izuba no munsi ntitworihagarika reka tugende mu bindi bikorwa namwe tubareke mu bandanye n'iyindi mirimo mwakoze kudukurikira dusubire duhure. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.